ngo ndebe nabyo bizanisha umutwe. Kumbona ndo mukoza nta kintu yakoze, ibintu byose yarangaje, ntabwo azi ko batwiba. ibintu bya hano byose ko byanduye, ubu ndahera mu nzu gukoropa, ndahera kuri tuwarete, ariko kamfe kumenamo amazi. Baragira ngo nkoropye, ariko n'ubundi boss amemba nabi. Niyo tuwarete nayihorera yahajya aza kumva umunuko. Kanje nindateka nindakoropa. Wiriwe ute papa? Wiriwe neza, kugira ngo se akazi kaba kabaye kenshi, ariko se ureba umukozi nagushakiye ubona akazi agashoboye neza? Nabonye yaraje afite morale, ntabwo yarikoze akazi agashobora. Ntabwo ndaganira nawe ngo numve uko mu mutwe we hameze. None se nyoko ariyo? Oya, ntabwo nzi aho yagiye. Ntacyo, ngaho ndebera uwo mukozi aze mutume, dore ko ngiye no kwigendera. Gira vuba. Ntari. I've been thinking about myself today, thinking how I changed. Ubunguyu ari kunyabiza mu biki nibereye mu kazi. Abazi yuko boss naza agasanga natakoropye. Sugo mwamagaye kangahe? Wabanguka? Nze nkora iki sera? Banguka dadari kugushaka. Boss yaje? Sha. Boss nituranahura n'umushahara mabuja yamaye mukeya. Baranyashije. Ariko papa karagushatse karundi uri mu biki biruta papa. Numagarareho, ariko subundi kamubaze. Reba iyi gereza yose mba ndi gukora isuku. Narangiza ngateka, nkagira ubuhe ni wamfasha ngo uri umwana wa hano. Ese abana bo mu rugo nago bakora. Uravuze ngo simuhagarara none ese bagwemba. None ubwo wowe nago wakabaye ugurirwa amakaye, rero ngura umunyeshuri. Niba tanshakira umukozi nanjye ndagasezera ahuramara kabiri utajya ku ishuri. Nawe turebe ko za nshuti zawe muzongera kuguhura vuba ibyo wigeze. Se ubwiye papa wawe akanshakira umukozi ninjye mvunika wapi? Ugiye kuvunika gushakira umukozi. Kandi nakugurira akantu kaza kubimubwira. Okay. Kamugurira akantu. Wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow, but I'm still looking forward to watching. Kumera madara. Ese avuye mu kazi byari ko ndiko nta muntu wari uri hano. Nje mu kanya ze nkajya muri firigo hepfo hariya nkafatamo kakantu ngo mbe ndisomera. Ntabwo nabonaga uru rugo wagira ngo nta muntu ubamo. Ntabwo rero nakubonye niyo mpamvu. Na wa mukobwa mutumye ngo nzanire umukozi mutume. Madaka kanura kazi. Kandebe. Isomaho wumva. Use kararyoshye. Utwo tuntu n'utwa pasiteri dusigaye twinywera. Twapanashe. Soma wumva. Madawuta kamara. Adamu bobona mwimere. None se sinsanze uri kunywa. Ntacyo se ngera usome. Sawa. Minsi ngo birakaze. Uyu niwe boss. Komera mabuja. Komera shakado. Mabuja mwiriwe muti. Komera kado. Uraho. Yego.
akazi kari kugenda kagenda se byaha yewe nuko utaheruka nicyo kibazo karagenda se karagenda kajya hera akazi kawe ukuntu gasigaye ameze nanjye simbizi kubona yendetse kano kanya baravuganye ibintu biri kugenda neza akazi uri kugakora neza nta kibazo rwose madamu ibintu bijyanye n'umushahara mwarumvikanye nta kibazo cyane rwose twarumvikanye. aha boss reka ku mushahara yaranyashije nibyo waramwashije Reka amafaranga nkuhemba se iwanyu mu cyaro warayabonaga? najya no kwahirira inama za papa. Subirayo rero. None se mabuja unyirukanya aka kanya? None se wowe utangiye kwisaza ngo amafaranga ni makeya? Genda nzabona n'abandi. Wenda basi munshakira umfasha ariko wenda nyakore. Okay, garukiraho. Ushaka ngo bagushakire umukozi nawe uri umukozi ahubwo tudatinze muri byinshi. Watunganyije mu gikoni ibintu bimeze neza. Hapi ntabwo nari nakagiye guhaha nari nyiri gukoropa. None ukumva ndajya mu materaniro ntariye. Nta kibazo kangire vuba ndebe ukuntu najya guhaha. Gira vuba. Ngenda nashonje. Ni nta kibazo. Matakira wewe urasoma ku kantu urashonje. Nako se bakitaga ki boss? Shigenda abakozi ntimushinzwe kumenya ibya boss banyu banywa. Abapasiteri b'iki gihe se. Ariko none ibintu bimaje gukabya. Aho mukuru wanjye agira i Kigali ibintu byose bimaze kuzamba pe. Bimaze kuzambagurika. Ndebera ibintu byose twafataganyaga mu mirimo none ndebera. Sinyikubura, sinyikora ibiki, ese ubu nzabigenza ute? Ako nanjye nk'iminsi reka nshaka ka business nakora wenda ndebe ko nakwifasha tu. Siko bimaje guhindura isura. Bimaje kuba bibi pe. Ako narebe. Mukojyanira mu cyumba uhanike kuri potema. Noneho rero yewe nanje kwisasta nyine ngiye mu kazi. Okay. Nanjye ndire guhanga ntacyo ndi bukore reka umukozi atunganya icyo kurya nirire ubundi nduhuko. Okay, naribi. Sawa akazi keza. Wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Gusa ubundi bosi ko mu gikoni nta kintu kirimo no muri sitoke kaba nta kintu kirimo ubundi ndateka iki kanje kumubaza ibyo guteka abana abana amafaranga ngiye guhaha. Bosi nta kintu kiri muri sitoke pe Ariko sha amafaranga ngiye guhaha. ahubwo usigaye unabigurisha. Mbigurisha Ahubwo se usigaye ubijyana iwanyu mu cyaro. ibiro 5 by'umuceri bimara ibyumweru 2. Nyoko bujeje undi yaguhaye angahe? Si yamaye ibihumbi 3600. Bigura iki? Yari yagutumye iki? Naguzemo makaroni nguramo n'ibirayi na sorwatomo. Inyi Uguramo ni. ntabwo naguzemo inzoga rwose boss uri kumbeshyera. Sawa. Genda ku iduka. Haruguru hari. Baguhe ikiro 6 cy'umuceri. Baguhe n'ikiro 2 cy'inyama. Zinonoye ariko. Baguhe inyama nziza original. Ko mabuja yambwiye ngo natazongera kugura inyama kwa mupyesi. Jewe na nyoko buja urumvirana. Sawa. Ninza n'ibiro 2 ukakuramo ikiro n'inusu ni kazi kawe. Mupyesi oya. Genda zikate urebe ko munzana. Nurangiza uhita ugira wakintu we. Uhinze ko munzana hepfo ukiri uri ko byuzuye. Utazigeza azituzuye. Ndabanza kuzibara hari. Umanzu zibara hari. Sawa ihute. Ubabwire ko pasiteri ari mu rugo. Boss amafaranga. Subundi unagukuye he? Twajya ngo ntago ari abakozi mfite. None se kuyamaye. Ngiye kujya. Yamaye isukari arambwira ngo ngire mabuja atazongera kuntuma kwikopesha. Kandi uri umujura. Ntabwo ndi umujura. Genda umubwire uti ari mu rugo.
uti nteza ubwo urajya hari yego kumwishyurira ngenda njya kumwishyurira njye numvira ko ndi mu rugo hore urajya kumwishyurira jya ubona byo ntabwo ari shyashya uyu mukozi ndi gutuma agahita ambwira ngo kwa mukesi ubundi uyu mukozi hari ibyo numva neza umukozi ntabwo ari bumare kabiri nawe uyu mukozi ndabona atari bumare kabiri nawe arataha nk'abandi bose